मॉर्निंग फ्रेंड्स मो बाल्मीकि सकाळ आम चैनल आम वर्ष ओडिया ब्लग्स बनिया वीडियो सहित आशा करছি आम वीडियो आपको बहुत भल लगे यदि आपने आम चैनल नुआ अच्छा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर दिखाँ चल सकाल 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 है 6टा बीट ठीक कर सारे देखा देख सकाल सकाल रेडी हो स्वदेशी स्वदेशी पकोड़ी गुगुन तकारी भी रेडी ग्रीन मटला टिके अलगा कलर देखा मुझे भल लगे ग्रीन मटला व्हाइट मटर तेरा होनी पकोड़ी फुल अछि एतेरा कोन हो आज नाती 7 मास रे खोज पाइली नहीं होते नहीं सेला से खुद देख लेगा आपन पकोड़ी तकारी देख लेगा आपन पकोड़ी तकारी देखिए निहाती कमेंट्स करेंगे केमी थिला पकोड़ी मैं खाई कहबी केमी थिला कह नहीं चलते टे मुझे उठिली जाऊँ फुल टे नहीं आसबि ये ठाकुर पूजा हे सी उठी जाऊँ जल्दी मुझे उठला बदन से अपेक्षा करना फुल आसले पूजा हे से चलते आसिले पुणी थे कथबार्ता हाँ जा आस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ला 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 मु फाइनाली रोड को पलि आसी रोड साइड फुल संग्रह ऑलरेडी हाफ ये तोली सारे आ अल्प टे तोली देकी जीवा फुल नहीं पूजा करने ये रोड पूरा सुनसान मॉर्निंग रे एतटा लोक जाती ऑफिस टाइम है पूरा फुल विशेष लोक देखा जाऊना ऑफिस टाइम फुल जेहेतु 9टा टे गोटे घंटा पर पूरा क्राउड स्टार्टिंग चलते टे फुल नहीं जी आंटी घर ठू बहुत सारी कूलर कलर रखी प्रबल फुल अच्छी नहीं जाते चल कूलर फ्रेंड्स आजर ब्लॉग से भाई गोटे लाइफ रे घटी रियल स्टोरी को लेकिन जेहेतु एवं सकाल सकाल मॉर्निंग शिफ्ट रही जाऊँगी से डेली रूटीन टी अपडेट कर डिफिकल्ट होती आमर जहाँ कि गोटे घटी जाइए से स्टोरी आम डेली तादेह आड कर नौचु आम बहुत शीघ्र आम डेली रूटीन ये अपडेट को फेरबू ताहले चलतु आज स्टार्ट करवा आमर एक नुआ स्टोरी कोरोना समय थिला से टाइम रे मु गाँव जाक प्लान करी ट्रेन तो बहुत डिफिकल्ट थिला फ्लाइट ओनली ऑप्शन थिला जाबे फाइनली मु फ्लाइट रे टिकेट कली फ्लाइट कनेक्टिंग फ्लाइट थिला त्रिवेंद्रम टू बेंगलोर टू भुवनेश्वर तो फास्ट डे एनिवे जहाँ भी से आमर ठीक ठाक है बाहर त्रिवेंद्रम टू भुवनेश्वर सॉरी बेंगलोर जस्ट 45 मिनिट्स ये किसी गोटे जर्नी थी आम एठू जाकि भल भल रिच हो गलु तापर से गोटे 4 घंटार आम वेटिंग थिला तापर पुणी नेक्स्ट फ्लाइट से बेंगलोर भुवनेश्वर जाता ये आम वेटिंग अच्छे मैंने 6टा 6:30 एमती किसी गोटे फ्लाइट थी भुवनेश्वर को तापर कौन है ना आमर फ्लाइट 7:30 है से कौन प्रकार अनाउंसमेंट कि डिस्प्ले कौन प्रकार शो करूनी से मैंने ओनली आमको जहाँ कोरोना तार ये एप्रॉन वगैरह मास्क ग्लोव्स माने जहाँ कि ये थिला सेफ्टी प्रिकॉशन जहाँ कि सब किट हमको हाथ दे देता आम ओके किसी असुविधा नहीं किंतु 7टा है कौन प्रकार अनाउंसमेंट ना से गोटे पर गोटे लोक कम्प्लेन कर स्टार्ट कले एक्चुअली कौन एत डिले कौन कौन प्रकार किसी ये ना ये ना से फाइनाली कहले कि हाँ टिके अल्प समय अपडेट होमती हो 7:30 ये फाइनाल अपडेट आसला कि जो फ्लाइट एक्चुअली जीवा तार किसी यांत्रिक त्रुटि जो से जापारूनी आउ गोटे फ्लाइट आम 9 o'clock आसी दिल्ली पहुँचब तापर सानिटाइज कर पुणी थे बेंगलोर ओडिशा जीव आम पूरा मुंड टीण कौन कर 2-4 घंटा मैनेजेबल हो 8टा 9टा है आम पूरे खाइनु ये जिनस तार एयरपोर्ट रे भी खाइबा लाइक पिज्जा बर्गर ये सब जिन ठीक ठाक अच्छे कि भात भात तो विशेषकर मिलूव अवश्य कि आम देखा ना आम जहाँ भी गोटे दुकान पचारा से जस्ट गोटे कप्रे अल्प टे राइस से 500-600 भाया आ बोले पेट तो पूरबनी यार पैसा जीव कौन कर फ्लाइट भी एत डिले
ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୋତେ ପିକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ କାର୍ ବି କହିଦେଇଥିଲି। ସିଏ ବି ଆସିକି 4:30 5ଟା ବେଳକୁ ଆସିକି ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାର୍କିଂ ଭିତରେ ଅଛି। ମୋତେ ସେ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରି ଯାଉଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ତୁମେ ଆସିଲନି ଏ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆସୁଛି ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଆସୁଛି ସିଏ ଆସୁଛି ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା। ସେ କହିଲା ଓକେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ମୁଁ ନହେଲେ ଯାଉଛି ହେରି, କାରଣ ଟାଇମ୍ ହେଇକି ଆସିଲାଣି 10ଟା 11ଟା ହେଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଇଭଳିଆ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଫାଇନାଲି ଏଭଳିଆ ଭାତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ମିଳିଲାନି। ସେଠୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଡିଲେ ହେବା କାରଣରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ତାର ଯେତେ ବି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ଆଉ ଜୁସ୍ ବଗେରା ଆସିକି ଆଣିକି ଦେଲେ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଖାଇଲୁ, ତାର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗିଲା। ତାପରେ 9:30 9:45 ହେଲାଣି ତାର ଫ୍ଲାଇଟ୍ରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ମିଳିଲା କି ଓକେ ଏବେ ଆମେ ଚେକ୍ ଇନ୍ କରିବା। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଆମ ସିଟ୍ରେ ବସିଲୁ ଇଏ କରିକି। ସେଠୁ ଉଡ଼ାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ପ୍ରାୟ ସେଠୁ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ବୋଧେ 10ଟା ହେଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 11ଟା ହେଲାଣି। ତାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ବାଙ୍ଗଲୋର ଭଳି ନାହିଁ, ତାର ଆହୁରି ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଓହ୍ଲାଇବ ଜଣ କରିକି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି, ତାପରେ ତୁମର ହାତରେ ଯେହେତୁ ବାହାରୁ ଆସିତ ବ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ଲଗା ହେବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ତାପରେ ତୁମେ ସେଠୁ ତୁମର ପର୍ସନାଲ୍ କ୍ୟାବ୍ରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ଯିବ। ଏତେ ଫର୍ମାଲିଟିସ୍ ଥିଲା। ପୁଣି ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରୁ ସେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଡ଼େଇବା କ୍ୟାମ୍ପ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବେଳକୁ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଉପରେ 45 ମିନିଟ୍। ଏତେ କ୍ରାଉଡ଼ ଉଇଥି ଏତେ ସ୍ଲୋ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଏ ସିଏ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ପ୍ରବଳ ଲେଟ୍। ସେମାନେ ବି ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଆସୁଛି 2 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଇ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 11ଟା ହେଲାଣି। ୟେସ୍, ଏମିତି ହେଇକି 11ଟା ସମଥିଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସୁର ଭାଇ ଯିଏକି ଆମ ଗାଁର ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି ତାଙ୍କ କାର୍ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭାଇ ବି। ସେଠୁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଲି। ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା ନିଆଁ ହେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଜଣେ ଲୋକ 4ଟାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି 11:30 ରାତି। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ମୋ ପକ୍ଷରେ ବି ମାନେ ହେଲେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଏଇଭଳିଆ ଗରମ ହେଇଯିବି। ଆଉ ସିଏ ଏଭଳିଆ ତାତିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି କହିଲେନି, କହିଲେ ଓକେ ଏଇଟା ତ ଯେହେତୁ ଟେକ୍ନିକାଲି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ତ ଆମ କଥା ନୁହଁ, ଆଉ ସେଇଟା ଏମିତି ହେବ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲି କି ଓକେ ଏନେ ପହଞ୍ଚିଗଲ ଓକେ ବସ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ସେଇ ସେମ୍ ଗେଟଅପ୍ରେ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିକି ବସି ପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ଆମର ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ରାତିରେ। ଏମିତି ଏଠୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ କ'ଣ ଖାଇଛ କିଛି ଖାଇଛ ନା ନାହିଁ ଇଏ ସିଏ ଏମିତି ସେମିତି। ହଁ ଖାଇଥିଲି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାହା ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଏମିତି ଆଉ। ସେଠୁ ଭାଇ ବୋଧେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଢାବାରେ ରଖିଲେ। ସେଠି ଟିକେ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ହେଲା ଯାହା ହାଲକା କରିକି। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ବାଟ ସାରା ପୋଲିସ ଚେକିଂ, କରୋନା ପାଇଁ କଟକଣା, ବାଉଁଶ ବାଡ଼ ସବୁଆଡ଼େ ବନ୍ଦ, ରୋଡ଼ ବନ୍ଦ ଇଏ ସିଏ ଦୁନିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଏଭଳିଆ ଏମିତି ଫେସ୍ କରି ତାପରେ ବର୍ଷା ବି ହେଲା ଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍। ଏଭଳିଆ ସବୁ କ୍ରସ୍ କରି ଫାଇନାଲି ଗାଁର ଯେଉଁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାନେ ତ ଗାଁ ଘରକୁ ଆଲାଉଡ଼ ନଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା ଆମ ଗାଁର ମାନେ ଆମ ଘର ପଛର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ। ଫାଇନାଲି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି। ସେ ଯାହା ବି ଭାଇଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କ ପଇସା ସବୁ ଦିଆ ସରିଲା। ଭାଇ ବି ଗଲେ ଆଉ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ହେରି ଚାବି ନେଇକି ଭାଇ ହେରିକା ଘର ଖୋଲିଦେଲେ। ଏଠି ଏମିତି ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସକାଳ ହେଇଯାଇଥିଲା ପ୍ରାୟ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ। ହଁ ହାଲକାକି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ପୁଣି ଥରେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଏଇଭଳି ସେଠି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରର ବି ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଏକା ଥିଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ସେ ଜାଗାର। ତଥାପି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ରୁହା ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ଘରୁ ବି ଖାଇବା ଆସେ, ଘରୁ ଖାଇବା ଖାଇକି ଏଇଭଳିଆ 7 ଦିନର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଥିଲା ଆମର ମାନେ 6 ଦିନରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଶେଷ ହେଇଗଲା ଏଇଭଳିଆ। କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ନଥିଲା। ଉଇଥ୍ ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ପ୍ରପର୍ ତା'ର ମାନେ ସବୁ ସେଫ୍ଟିର ଯାହା ବି ପ୍ରୋସିଜିଓର ଥିଲା, ମାସ୍କ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପୁରା ଫେସ୍ ସିଲ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମାନେ ଡବଲ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ସେଫ୍ଟିରେ ଯାଇଥିଲୁ ସିନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଭଳିଆ ଭାବରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଆଉ ଟ୍ରିଭାଣ୍ଡ୍ରମରୁ ଗାଁକୁ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ ସେଇ ଗୋଟେ ରାତି ଯାହାକି ମାନେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା 6ଟା 7ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ 11ଟା। ସେ ଭାଇ ସହିତ ଥିଲେ, ନହେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ରେ ବି କିଏ ବି ଏତେ ବାଟ ଡ୍ରପ୍ କରିଥାନ୍ତା। ହଁ କରିଥାନ୍ତା ଅବଶ୍ୟ, ସିଏ ତାଙ୍କର ପୁରା ଚାର୍ଜେସ୍ ବହୁତ ହାଇ କରିଥାନ୍ତେ ଇଏ ସିଏ। ଆଉ ଭାଇ ବି ସେଠି ମାନେ ବିରକ୍ତ ନ ହେଇ ପୁରା 5-6 ଘଣ୍ଟା ଆମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ ଭଲରେ ସେଇ ଏଠୁ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ମାନେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ସେଇଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଭେଲ୍ଟା ସେଇଟା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ବଟ୍ ଅବଶ୍ୟ
से राति गाँव में पहुँचली कि पूरा फुल नाइट ट्राभेल से दिन पूरा राति फ्लाइट रे इवेन फ्लाइट रे आप प्लान कर केरला गाँव जावाई ताल आपको गोटे दिन गोटे राति लगे ये कह आज कोरोना टाइम रे इवेन मत नुह एमती मो भाया बहुत लोक मुझे देखी फ्लाइट रू ओह्लाती कुआड़े जी नो पता नहीं बट राति कुआड़े माने जो गाड़ी वाला को पचार सी 100 जगह 500 कहे 5 जणा तो कहे आप तो एयरपोर्ट रहीपर जेहतु कोरोना टाइम आप कुआड़े हेल्ले आपको जावा पड़ो ये राति भी लोक जा रोड साइड भी रही रही सका पर्यटन अपेक्षा बस भी चलूनी ये फाइनाली मत से फेस करा पड़ा कि अलमोस्ट गोटे एमती जहाँ कोरोना टाइम टी हईराण पड़ी से आप सेयार कली आज ये रखुची आ लंग करवानी पुणी थे भेट नेक्स्ट ब्लॉग रे रखुची नमस्कार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।